Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Wana! Wana! Apay ka di tatang. Naibus mo't gaya 20 bagas tayaw. Anyat ko nam tatang. Naibusen ti bagas tayaw. Awanan. Ay nawaw. Apay nga italaang nga imbagayo. Nalipatak nga may ngayon bagay di kalman. Nagadunto mo ti pampanunutay. Ay, sapay adda trabaho ni Roger ita. Asino nga iti maibaon agumatang. Dapat kid din na po yan na batay. Mawan pangal daw tayaw. Naibos ti bagas alako da dita tersena. Masapol nga ijay sentro. Ano san tayo pa yung din na bati Sige, tama panak iti ayan ni Marinora. Ang mga no adda bagas da, tabumulod akmanan. So katakto laangan no makagatang tayo. Naimbag nga aldaw yun, nana. Kasta making ka. Anya ti masyapul mo, Juana. Adda ka din ni Marinora, nana. Ada ti trabaho na ita. Ada ka di masyapul mo. Kung amin, nana. Naibusan kami iti bagas. Bumulod kami kumakada kayo. Ah, Awanan maisa ang minana. Sapay awan ni Roger ije balay. Di kay madanagan, taso katakto mo ilaang no makagatang kami iti bagas mi. mano ti bulodem aya. Doa sa lup ko manana. Ay nawaw, nagadaw. Hangam, sige, pabuludan ka. Basta sukatam Ay na, agyaman naklaunay nana. Awan anyaman na. Agtugaw ka pa'y. Tapno di ka mabannog nga agtak-takder di ta. Ay namo, sigamad gam na tabangay. Sa dino tinagapam, Iti ayan da na nabitsi. apay jay. Bimuludak iti bagas ta na ibusan tayo. Apay ngamin adihim bagbaga. Ni tatang nalipatan na kano. Si Kangay, apay ang nagsubli ka. Kunak man no trabaho ka ita. Ada nalipatak bakay. Day talaang? Wen gayam, agpasentro kayo ka di ita. Depende no niya tibagan ni businton madamdama. No agpasentro kayo, gumatang kanto matan iti bagas. Wan ano tilugan ni busti pagluganan me. Kapilitan agumatang kalakay. Kakaiso na nga agpasentro kayo. Awanan maisaang no maibus ti doa sa lup abinulod ko. Adto yun ti bagas abinulod ko, tatang. Siya kun tinagdiskitar. Naimbag man, ta pinabuludan na kati kumare. Iso ti kanayon mo pagbuludan o kasta may busan tayo. Awan ni Marinora di tabalay da, tatang. Nilaang nanabit si ti adda. Naimbag man, ta pinabuludan na kaninanang na. Kapilitan amunak mat ni nanabit si. Kan may sa, nabayagan nga agayam kami iti anak na. Iso di mo liplipatan, ti binulod mo. Amok daytan, tatang. Pinalagipan ka laang. Tama ka no malipatan, anak ka. Ay nawaw, umay kayo man pa'y dito'y nanang. Apay ka di anak ka. Basta umay kayo pa'y. Ada na patag-asaludsuda. Anya day aya. Apay nga'y, aday to'y langan tinabati abagas tayo. Asino tinangkasay? Ay wan, nalipatak nga imbaga king kaitayan. Imay ni kumarim Juana. Anya? Bimulod iti dua sa loob, tanaibusan da kanaw. Sapay la kumaata mayat ti bagas nga isukat na iti binulod na nanang. Anyat kayat mo asawan anak ka. Idi naudi ngamin abimulod kanya kat maday ti insukat na abagas. Kasla dog food mat. Malagip yun dyan palutok kada kayo iday. Ay wan, malagip ka anak ka. Barang saan ko maakas dyan titad na. Ngamin mayat mo ti bagas abinulod na. Bareng sukatak to no makagatang kami. Kuna namay. Ano san nga urayan, tamakita man.
Barang makarik na matan da dya tao, nanang. Kimata kiti bagas tayo. Half kaban pa ilaing takurang matikwarta. Mabalinan day ta. Gumatang tayon tumanin no maibos. Sa bagay, manualawas tayo matkit dita half kaban. Ayun gayam, sukatam ti bagas a binulod mo kini kumarim. Wala kay. Sukatam adagos, tamangan numalipatam kiti. Nakababain mo't iti kumarim. Win ka di. Siyak ti makamu. Awan pagdanagam. Tamok ti mangisubli no adda binulod ko. Ni tatangay gayam, jak mo't makita. Napan iti ayan damanang. Kailiw na kano dagiti apo ko na. Gusto ano na panunot na tagpasya rin dyan. Tapno saan ama boring nito balay. Day. Anyat aramidam huana. Kas makita yung matatang. Madama ti panagdalos ko. Tulungan kan. Ay nasaanan. Kabailak day to yan. Ay nawa. Adamat bagas dito eh. Day tansamot dyan nabasa. Ah? Namagamit. Sapay medyo ado. Kita man. Ado pa'y tatang. Mano akilo mo day to Kunaklakit din na ibasura day tan. Ay saan ang maibasura day to'y tatang? Sayang mo't. Mabalin pa'y day to'y ang mailutong. Wen ano at dati aso amangan. Anya nga aso asasawin nyo mo't. Mabalin pa'y akanin ti tao day to'y anya. Di mo ipilit anak ko. Ang mga no sakit pa'y ti maalam dita. Nabayagan day ta abagas. Kan kita ma. Saanin anormal ti kasta kulay na. Addaak man na nanabitsi. Sukatam siguro ti bagas a binulod mo, Juana. Naalayo nana. Sukatakon tapno awanan ti utang ko kada kayo. Gusto tapno adamo isaang may. Basi nga minan tinabati a bagas mi ka. Awatin nyo nana. Sobra day ta. Ay nawaw, apay asinubra ang pailaan. Wala, tapno di umat ko na. Okay laang mat, no sakto akasukat ti binulod mo ti isublime. Tinapatag kat sinukatam. Siyak pwede ko na yun, nana. No may papan iti kakastabanag, amok ti mangisubli iti anyaman a binulod ko. Mayat dayta, tapno agpabulod damanan kang ka no mayat ti record mo. Pudno la unay, nana. Sige, agpakadak nga ro din ha. Tado pa'y ti agururay at trabahok ijay balay. Wen, agyamanak, ta sinukatam ti bagas a binulod mo. Adapay pasubrana. Awan anyaman na, nana. O sige, innakon. Nangalaan nyo iti daytoy abagas, nanang. Di yu ibaga, ada ito'y ti insukat ni marihuana, iti bagas tayo abinulod na. Iso nga agpaysaw anak ko. Naa, mayat ti bagas abinulod na. Sa ita, sukatan na iti kastoy. Nan, kita akman. At dayta ni kitaan nyo nanang. Kasla istak mo't daytoy abagas. At dapay babasit abato na. Kan saan anormal ti kastoy akulay na. Ay, wen. Una yan. Proud pa'y amang ibaga asubra ti ingted na. Ay na, ingagara na lakit di manan. Saan lang anam na minsan ngay naramid na ti kastoy kanyakat. Tunggal agbulot, kastoy ti isukat na. No saan nga istak, nakarugruget. Di mo't makarik na dayta ako marik. Kasaritak to, nung marana akmanay. Saanan nanang? Siguradong agpatangkan matlaang dayjay. Inton sumarunaw, di yulatan pagpabuludan no umay manan bumulod iti bagas. Sa anak ana arte, saan mat ngamin ama iparbang ti kastangar aramidan na. Mayat ti bagas ngayon pabulod tayo, isu atay mayat kumamot ti sublina, saan kat akasta. Hay, Kitaan nyo kit dinanang, amangan numailawan kayo amang iluto. Delikado. irwar mula ang anak ko. Kahit sino katam ka lang ti binulod mo abagas, bakay? Nalpasan na. Kasalasaan mo't anak sayan ti bagas sa ginatang ko. Ay nawaw, awan ka di ti panagtalik mo kanyak, Roger. Saan nakasta bakay? Dua asalup ti binulod mo, saan ka day? Wala kay. Nasukatanan, idi pa'y may sangal daw. Sigurado ka ah. Ay nawaw, wun ko na lang arudan. Dagulit ka mo. Tama nga kunak no kun kunam lang day ta. Oh, no di ka mamati iti ibagbaga.
Si katimapan iti ayan damari Nora. Ing kasaludsudan tapno mapnek ka. Naimbag man ta nagawid ka adagaw sa anak ka. Wan nanang, may sangal daw laang ti seminar me. Ayong gayam, ang mga no at damanan ti may bimulot iti bagas iti awanak. Awam maki day. Nabayag matan nga awan ti bimulbulod iti bagas. Nasaya at mat nga ron no kasta nanang. Kunaklakit din no imay manan bimulod ni marijuana. Awam mo nga imay. Adu pa'y siguro ti bagas daa. No umay tumanan, di yun pabpabuludan tapno saan nga agruam nanang. Kasya no agungay. Ibagayo nga isutiin bilin ko nanang. Kasanumot ngamin, kasla saan ang makarik na day tao. No kasta ti kunam, iso ti masurot anak kaw. Nang runa pa'y kwarta mo ti maigagatang iti bagas dito'y balay. Agyaman ak nanang, sa anak mat anaimot, ngam no kastala ang dagiti agbulbulod. Hay, madismayamot ada tao nanang. Maawatan ka anak kaw. Uray asino mo't Kasla gagara mo ngaminan no daduma. Sikamanan. Pasensya kan, ngam tibilin ni Nora kat sa anak pa'y kanong agpabulod iti bagas. Uray may sa asalup lang, nana. Awan pa'y ngamin ti sweldo nila kay ko. Ken may sa, makatawan mo't ken asaan kami ang nagbulbulod iti bagas. Italaang matmanan. Pasensya kan, ngam dandani mo la maibusan ti bagas may. No ipabulod ko tinababatiking ka, awam mo tan ti isaang mea. Alan anana, sukatakto matla dagos. Pasensya ka, ngam talaga nga awan ti maipabulod ko. Ta isumag nga ro ti bilin ni Nora nga anak ko. Una yan ni Marinora. Naupay ti kumarim iti inararamid mo iday. Kasanumag nga man, mayat ti impabulod mi abagas king ka. Ngam kasday matiintid mo akasukat na. Ay nawaw, bagas matlat na day dyan ana. Nakararte kayo launay mo. Bagas nga agpayso Ngam asino ti pakanam itingim misngisay kun kaba bato abagas. Hay, dita kayo manlangan. Awan ganas yung akasarsarita. Bakbakatan nga imot. Ay nawaw. Sa dinot naggapam si Kahuana. Iti ayan danora. Di nakit din pinabuludan ni bakit bitsi iti bagas. Sayang lang ti banog ko anapan ijay. Ay nawaw, saan ka din ka imbagaking ka, nga ura di kan bumulod iti bagas? Anya nga ron ti maisangay. At dati ginatang nila kay Mau, Katno adda ti trabaho na ita. impa-deliver na Ay nawaw ka. Aya, Impa-deliver na, tapos saan na masapol nga agbulbulod ka. ay kat nasaya at matngarod ano kas tatatang. Tani, imot tanda na nabit si ita. Anya ti kunayo nga ibagayo nanang. Imay ni kumarim Juana itay. Kat, Agbulod ka numanan iti bagas. Ngamjak inikan, ta isumat ti imbilim mo anak kaw. anya nga iti imbaga na, ididiyo inik ka nanang. Kasta unay ti unget nga Ang mga no kinabilda kayo mat, ibagayo ti pudno. Saan makiday? Tila ang ngiwa na ti grabe. Hay na, bayan yun nanang. Husto laang ti inaramid yo, tapno makarik namat. Pagbalinan namat ngaminan nga ayop da tao. Ang mga no agraman aso kat agreklamo iti bagas nga itid na. Naa, kusilap ka mat ako silap di tahwana. Imot ni nanang mo. Agpada kayo anak kaimimot. Imasenso kayo lang. Kastan ti ugali yo. Ay, di mo pagsasawan iti kasta ti inak, tasyak ti makalaban mo. Pudno mat. Di nakadiimbagakin ka. Anapanak ijay balay nyo. Inbaga na, ngam talaga ajak kayat ti agpabulod ken ka. Ay nawaw. Adaya ti binulod ko kada kayo. Asaan anasukatan. Awan mo't kit day, sino katamot amin a binulod mo? Matlagayam. Kat. Sino katam nga agpayso? Ngam kasla saan matan a maisaang ti insukat mo? No saan nga istak, agbubuot. No saan nga agbubuot, nabukbok. No saan a nabukbok, kabatbataw. Ay, sa anak ana arte, ngam asino matimayat amangan iti kasta?
Ay nawaw, bagas mo't lang dayjay. No nalinis ti bagas a binulod yaw, sukatan nyo kumamat iti nalinis a. Nasakit nga ta itingipan dag iti babasit abataw an nainayon iti bagas. Ha? Di kan aginarte. Ay, anyan mapaspasamang dito eh. Ay, naimbaglangan tadda ka lakay. Bagbagaam ta asawam, Roger. Nabukbok kan kabat batumat ti bagas nga insukat na iti bagas me a binulod na kada kami. Ha? Anya? Dayta ti pudno. No di ka mamatay, umasidag ka kanyak ta ipakitak tiladawan ti bagas nga insukat na iti binulod na iti pa'y napalabas atawad. Nakitak ti bagas at akdakamatin ni Nora. Kat grabe mo dayjay bakit? Ah? Nangalami ti dayjay bagas aya. Ay, kuala kay. Naglawag asi ka ti nakabasol. Itaan niya aga po nga ikam iday ti kasjay abagas. Saan mo takas jay ti bagas tayo ah? Lukas ta. Danura gayam tinang-tidam iti dayjay abagas, sika? Kuana? Ibagam ti pudno ken tatang. Ay, tatang. Ay dawaw, magibabain kalaunay, may. Bagas mo't lang dayjay tatang. Maugasan tumula tirugit na. Wen, bakit? Bagas nga agpaiso. Ngam asino mo't ti mga ni ti kasjay akabat bato kas kadaan niya laditan. Agar aramid kawana. Mga laka iti bagas tayo, tasukatam amin abinulbulod mo. Ah? Di bagas tayo ti pangalaam, tapno nalinis mo't yung sublim Narigat nga ta ti mangan iti innapoy akabat bataw, kan nabukbukbok. Di daduma agbubuot pa yan. Nangag mo timbaga ni tatang. Sukatam ti bagas sa binulod mo. Jay bagas tayo ti pangalaam. Tapno sa nakabat bato. Uwan lakay. Nangag ko. Sige, tamapanak inton madamdamamot laang. Mga naklabiit. Siguraduam lang ang mapangka. Tatang, sigurado ama panak. Ang mga nusaan ama sulbar data. Katsyak pa yun ti agbalin nga starring. Kasta kumaa. No adabasol mo. Sulbarem. Di ka agpatangken. Ay, nawaw! No amom nga adda nagkurangam iti padam a tao, sangwam ida. Di mo ilibak, kan di mo ikalintagan ti kamali nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.